Na setembro 1963, Telearuba nasce como un capítulo importante della storia moderna di telecomunicazione in Aruba. Una persona, indudablemente, aiuta a scrivere il capitolo di popolarità di planta di televisione. Un figura iconico e personalità incomparabile dei media na Aruba, Don Tico Kiperi. Buonvenire in spazio numero 1 di Calangio Stress Showtime. Un je promestemnan na Radio Bozi Aruba, narrando entre otro cabalgata deportivo. Ela mostra liderazgo evidente del deporte, con el rol nan quella hunga como presidente di entre otro AVB, ASU y ABA. Non olvida que como servidor público, Tico Kiperi estava chef de protocolo para Jesús Anya. Su qualidade de liderazgo estava visto também, ora ela serve como diretor de Corant Novo e também diretor de Tele Aruba. Da aqui, o personagem prominente aqui, estava o apresentador e cara do programa Showtime, para 25 anos. No estúdio de Tele Aruba, nós somos artistas na maneira Rufo Waver e Padu Lampa. Pero taribe cenário de Showtime, Aruba a mira artista na maneira Humberto Nivi, Oscar de Leon, George Williams, y lógicamente nos propio talento. Señoras y señores, Sharon Rose. There's got to be a morning after. Don Tico Kiperi no estaba únicamente en mente creativo tras de Showtime, sino también el productor de programa de manera cocktail musical y repetir y gana. Es nanco a conocer, sa que estaba una persona humilde, contento y alegre tour hora. Innovativo en su acercamiento para presentar productos en comercial de televisión y siempre con una conexión profundo con la comunidad. Su contribución y la forma que la promueve artistas tanto local como internacional para un cuarto siglo estaba así significativo para Telearuba. El día 27 de marzo de 1997 aduna estudio principal en nombre de Estudio Don Tico Kiperi, na su honor.